zaman nenek jani, mula zaman nak selfie. Wire anak kene jani, selfie tu anggona hobi. Mengabadikan momen sarang timpal utawi tunangan, upload ke media sosial. Patu masih gantian ngilu selfie-selfiean. Biastun tampang tiang bocok tentu sing dadi halangan. Aget nih jani ada aplikasi pengedit foto. Untuk neker anggon magusan. Pilih-pilihin foto nelungan. Biasa aja. Yen tampangnya tilah bocor, Editin malu pangena bagusan. yen nawang ada nak baja. Kesem-sem ulian postingan fotone. Padahal aslen tiange Tan binekat di ke telepon punin. mula zaman nenek jani, mula zaman nak selfie. Wire anak kene jani, selfie tu anggona hobi. Mengabadikan momen sarang timpal utawi tunangan, upload ke media sosial. Patu masih gantian ngilu selfie-selfiean. Biastun tampang tiang bocok tentu sing dadi halangan. Aget nih jani ada aplikasi pengedit